umuzi iminyaka soloko indonga zimile kufika nama breakfast kubonakala njalo breakfast nje lapha phezulu soloko indonga zimile kuphila iminyaka neminyaka umuzi waqhubeki atoto noma ngabe uzama kanjani into sakhe senza ngalesilo ngaphumeleli simshaka lo atotobe njengakho naye ubone kunemoto eziningi ezathengwa kodwa azange zashayelwa zathengwa egarage yafika endlini yapanga ngoba umuntu uhlule imali epetrol yezwe noma ngabe kunengane ufuna ube slow lane esikolweni sashanga lokho ingane vele ibe isidomu nkosama sithi noma wasihlakaniphe kanjani namuhla ngiyathakasa ngizangixolela ake sithi kunomuntu wenza project ethile noma uyakha noma wenzani awufisi le project ephumelele buya kimi ngokunikeza lokhu nwabo igama lithi nwabo lichaza ukuthi kuyanwabuzela kuhamba kancane uyatotoba lo project leyo ungafuni ukuthi iphele buya kimi mina ngokuvusele lokhu kuyophila lapha akhela khona yena sesize example ngomuzi kuyophila lapha akhela khona lo muzi lo angeke uphele uyoma kanjalo lo muzi loyo soloko kuthiwa kushoda idina namasemenda i3 imhlulu mina namasemenda i3 umuzi umensi noma ngabe project before yakhe bekayenzile kodwa imali vele iphele nje ngoba sesimsebenze ngaloko kuphela kuthi ingaphumeleli i project ayenzayo umuzi iminyaka soloko indonga zimile kufika nama breakfast kubonakala njalo breakfast nje lapha phezulu soloko indonga zimile kuphila iminyaka neminyaka umuzi waqhubeki simshaye ngaloko noma ngabe ufisa nje ukuthi izakhe zenzakala slow nje ufisa into zakhe zenzakala slow nkosi yami atoto noma ngabe uzama kanjani into zakhe zenzakala slow ngaphumeleli simshaya ngaloko atotobe njengakho naye lokho kume izinto zakhe uma ngabe lo muntu usitshela ukuthi usile lapha ekhanda siyakwazi ukumblocker kume kunganyakazi lutho empilweni yakhe into zakhe zimensi simblocking ngaloko ubona kunemizi eminingi engaqedanga ngokwakho namuhla yiwo kona lokho ubona kunemoto eziningi ezathengwa kodwa azange zashayelwa zathengwa egarage yafika endlini yapanga ngoba umuntu uhlule imali epetrol yenzwe lokho angeke umuntu oyithenga imoto ezohlula imali epetrol yemoto azoyithenga usuke sakashayiwe ngoba bona ukuthi uhambe ngengunyanyavu yemoto washaya imoto yahlala egarage beyoze bayistrip amavili abafana usale ngamerimi ibalance ngedina soloko wayithenga uyishayele kabili bakushaye ngaloko kuningi kakhulu mangabe umuntu ufisa ukuthi isakhe zenzakala slow noma ngabe kunengane ufuna ube slow lane esikolweni sashanga lokho ingane vele ibe isidomu nkosama sithi noma wasihlakaniphe kanjani kuningi okwenzayo lokho kuthi into zakho umuntu zenwabuzele abe ngathi siphupho abe ngathi uyisinoko umuntu into zakhe zinwabuzele kanti ke futhi lokho akuyenzi lokho kuphela iva likhisho ngenye ivanti bakithi uma ngabe unaleyo inkinga efana leyo futhi udinga lokho ukuze kulapheke leyo inkinga leyo kunemizi eminingi ngaphilanga ngenxa yokuthi washaywa ngonwabo na udinga unwabo phela kuze kuluze lonwabo lelo lozokunika lona mina likwazi ukulusana nalonwabo lafaka lapha emzini wakho umuzi uqhubeke kwakhe umuzi uyephambili uyephezulu nengane behlakaniphile esikolweni manje ngane lesi ayisayenzi kahle esikolweni idinga lokho na ukuthi ihlahlame ngoba ayishaya ngonwabo lonwabo lo milishaya lo liyana fa uqaleni imoto wayithenga soloko ipakile garage na udinga lokho into zakho uyazibona ukuthi zenzekala kancane you can feel into le man I can do this man ngina enhlanhla lo kodwa into yakhe ingayenzeki ugcine nje ngefeeling nje kuphela ugcina kube iphupho uliphupho iphupho ubusuku nemini kodwa lingenzeki into zakho zambi kancane empilweni ontanga bakho bachubeka bayele phambili soloko usalele nzakho wena soloko usalele emuva dinga lokho ukuze sikwazi ukuvula lesasikhiyele sabakubophe ngaso into zakho esigijima into zakho ezenzeke lokho kuyabhidliza lokho futhi kuyakha lokho kuyamosha lokho futhi kuyalungisa kuya ngokuthi ukusebenzisa kanjani kodwa mina ngihlala ngisho namanje ngiyasho there is no problem without a solution. For something to be a problem, that means there's a solution there.